Falam Mipui ten CNO CNDF an Thlawp lo thu Chinlen ram Falam Township le Falam Khopui ram chung Mipui ten CNO CNDF an che dan an du lo thu le an Thlawp lo thu tual chung upa le rongbol tu ten Zofa Junior ashil Thudon danin CNO CNDF ten an tabil anga an nei an thu nei ber tumna Falam Khopui Mipui zong in an rok veka an nei thil an lak sak veka CNDF ten Mipui an suam awangin rethele fasha an pung deuh dewa ramchung Mipui ten CNO CNDF ho tu nena thu an thlena Mipui thlantin lo CNO CNDF ho tu ten chung tianga thu thlen tu te chu ngai tha sak thinin an vole thin thu ramchung Falam Khopui cheng mi te nena thu don ani Falam Khopui ramchung Mipui ten CNO CNDF Thlawpa media au thin tele Falam Khopui mangai ber anga thu soi thin atam jok te hi an lem chan na mai ani Falam Khopui mi le sa dik tak aram chunga cheng te chuan in huat na thu kan soi ve vak lowa Falam a cheng lo hmun danga thin thu nei tum ten Falam an ron mangai thar der ta chiam hi amak an ti in poi an ti thu an soi Falam mangai tu dik tak tan chuan Mipui suam lowin malak theidan atam hle a Mipui an tran pui thin bok ramchung Mipui chuan Chinlen Council emo Chin Brotherhood emo kan boi lowa Mipui thu nei na pe thei tu zalen na laka veng him tu an du thu soin CNO CNDF hi ramchung Falam Mipui in nga na ani lo thu Zofa Junior ashil